la sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni tesiswati lesitethula bukhoma la ku SABC sise Auckland Park eJozi nathi lethambe embili lamuhla. The illegal miners were unable to get out. How did these ones manage to get out? Kuhlehliselwe ngalesine kulalelwa kwesicelo senhlangano lebuke kuvikelwa kwemthethosisekelo wakuleli lekhala ngekucekelwa phansi kwemalungelo ebantfu labemba ngalokungemthetho labasekhatsi emathunjini emayini eStilfontein eNorthwest. The most important thing is to ensure that there is proper coordination between ourselves and the municipality. So we are also Kunengaboni ngasolinye ngekubhaliswa kwamabhizinisi ebantfu labaqhamuka emaveni angaphandle. As the G20, we need to ensure that the achievement of sustainable development goals remains at the forefront. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leli litawuletha tinguquko emhlabeni nalithatha sihlalo sekhola i-G20 lenyanga litawetfasa. Kuhlehliselwe ngalesine kulalela kwesicelo senhlangano lebuke kuvikelwa kwemthethosisekelo wakuleli lekhala ngekucekelwa phansi kwemalungelo ebantfu lebembanga lokungemthetho labasekhatsi emathunjini emayini eStilfontein eNorthwest. Lokhu kuyingcenye yenikana lenhlangano sikhathi sekufunza iphindze iphendvule emaphepha lafakwe emaphoyisa nelitiko letemcebo waphasi enkantolo njengoba baphikisana nesinqumo senkantolo lesivuna lenhlangano. Inkantolo lephakeme ePitoli ikhiphe isijubo lesithi kuvulwe lemayini kuvunyelwe bantfu labavaleleke ngekhatsi baphume. Ithi bantfu labangasebenteli tekuphepha futhi nabo bavunyelwe kungena ngekhatsi basite labavukuzi. Batiphendvulele ke labo labaphikisana nesicelo senhlangano lebuke kuvikeleka kwemthethosisekelo balusana nekuthi bozamazama labasemgodini wemayini eStilfontein bathi lusito ngenxa yokuthi bavalelekile. Today we have 1,187 miners who were able to get out. So if the illegal miners were unable to get out, how did these ones manage to get out? So it's completely untrue that the police had went there to trap, and it's completely untrue that the right to dignity, life, and is not being respected in this manner. Lesicelo lesifakwe ngilenhlangano sisiswe tiphimiselo letentiwe indvuna ehhovisini lamengameli letikhomba ukuthi uhulumende ume kuphi ngaloludzaba. At this stage, and the court indicated and accepted on Saturday when we met, that this really is a situation of life and death. People are dying underground. And it's not correct, as my learned friend has said, that it's simply so simple for the miners to just walk in and out. Yehlukene ke imibono ngaloludzaba kanti lutawubuyela enkantolo ngalwesine. Anikwe ibheyili ya 5,000 emarandi ngamunye emaphoyisa lamana asempumalanga lasolwa ngegweba 1.8 million emarandi endlini yalosolwa ngekuba sikhulu sabo zamazama. Laba labaneke bebavele enkantolo yamanje eBarberton bayofaka isikhalo sebheyili. Lamaphoyisa la ingcenye lithimba libaphenyi abekwe licala legweba nekuphathamisa kusebenza kwesandla semthetho. Lamaphoyisa la kuleli dokodo lekungidanisile Mahlangu, Mandla Ndlovu, Bongani Dlamini na Dr Zulu asolwa ngegweba. Inkantolo ilalele ukuthi laba labane bebayokwenta luphenyo endlini yemuntu lophethe bantfu labemba ligolide ngalokungekho emthethweni. Lapho bafike batfola 1.8 million wemarandi laba bese bayaweba. Lamaphoyisa ke abese abopha imvotsana yalesikhulu lebese amshiya estation semaphoyisa emahora lasihlanu ngaphandle kokumbeka licala. Lamaphoyisa abese aveta ukuthi atfole 200,000 wemarandi endlini yemsolwa kepha umbekwa cala uthi le mali beyingetulu kwalena labayivetile. Lamaphoyisa atiphikile ke letinsolo kanti ke umbuso uthi unelicala lelicinile. A disciplinary hearing will be instituted against them. Because they are police officers and they are sergeants, they are not constable, they are not just coming from college now. They know the rules and regulations, and they also know that they must work in integrity. Labasolwa bathi bathethele imali ngoba basachubeka neluphenyo. Babese babekwa licala legweba nekuphathamisa kusebenza kwesandla semthetho. Licala ke lihlehliselwe mhlati nge-24 ngenyanga yaBhimbidvwana kulomnyaka lotako.
Sikubutile ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngekubanzakanyeka kwemaphoyisa etehlakalweni tebugebengu. Ingabe ngekubona kwakho yini imbangela yaloko futhi kukubeka kuphi kuphepha kwesive na umbono wakhe yalandzela? Kuyasinza kulithe emsakada sathu sitawubalekela kuphi uma ngabe nemaphoyisa anesandla ekubulaweni kulabanye abantu. Asathu sisitawubalekela kuphi ngoba phela sithembe wona amaphoyisa ukuthi ngeke batasile. Nyalo sokuyasikhomba ukuthi akukho umuntu ngadala akasidakalako noma umuntu lesitawuthatha lithemba lethu sibeke kubo. Kwangasinawo amaphoyisa angaboshwa. Kuyadumaza kakhulu lokho, kuyacaca ukuthi izwe lethu alina future. Esakeni makukhona amazambane abolile akusho ukuthi wonke amazambane asesakeni abolile. Nasesiphoyiseni ohlezi ekhona amaphoyisa aphambana nomthetho, kodwa ke ayobakhona futhi amaningi awugcina umthetho. Akukubike ngaleyo ndlela. Ubona ukuthi amaphoyisa angena lapha ukuthi abe ngamaphoyisa ngoba bafuna imali. Thola ukuthi nale mali ayisatholakala. Abanye bangena ngoba vele bazigango ukuze ukuthi bangabonakali ukuthi bayaganga bavike ngalamaphoyisa. Kodwa kona khona epolice station khona imali ayikho lapha uma uliphoyisa nje. Yiloko kwenza ukuthi bese bayaganga. Ngicabanga ukuthi imbangela edala ukuthi amaphoyisa embandakanyeke ebugebengwini ukuba phansi kwamaholo awo awaholayo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma bengawathi chatha ngeholo elingconywana ingaphela lento. Lona ke ngumbono embukeli SABC ngeke sakudiphendulela ngawo. Njengoba sekasonzele emaholide ekuphela kweminyaka sibuka tekuphepha nelitiko letekuphepha nekuvikeleka kwemphakathi esifundeni seMpumalanga. Emoyeni ngesevele sinayo umphathiswa wetekuphepha khona eMpumalanga Jackie Masi. Mphathiswa sikubingelele sibuke kakhulu isikhathi sakho sikwamukele indzabeni. Angibingelele kuwe ngibingelele nakubabukele ekhaya. Mphathiswa ingabe time njani tinhlelo tenu talomnyaka kuphephisa abantu baseMpumalanga kanye nalaba labatawuvakashela sifundza nobe badlule khona? Asibonga msakadi simnyango wetekuphepha netokuthutha la eMpumalanga province. Simengemumo ukuthi sibukane ne-high volume yetimoto netivakashi itokuvakashela sifundza seMpumalanga. Njengoba wathi ukuthi sifundza seMpumalanga sihlanganisa iborderisha eMozambique, iborderisha neSwaziland. Bayadlula eSwaziland, bayadlula eMozambique, labanye beta la khona eMpumalanga. Sicale mhla ka 19 October ukuthi sicale silungiselele lokuthi kube nekuphepha kule maholide lesibukane nawo nekulontsha emangweni enkomazi mhla ka 19 October safer festive season la silontshe khona ngakwathi mhla ka 19 September salontsha high performance highway patrol la siyende khona saqinisekisa khona ukuthi siniketele amaphoyisa ngetimoto letishumi nakubili ukuthi baqaphele simo. Lokho lesikhuluma ngako msakade kusilethela imiphumela lemihle ngoba mhla ka 9 November sikhona kubopha njengoba mawukhumbula uvebonile etindzabeni sabopha lapha eHazyview ngo4 ekseni lapha eWhite River ngo4 ekseni lomsolwa lo simthola letibhamu letinyenti noma K47 ngele highway patrol leyo leComscourt kusikhuluma ngale sayilontsha mhla ka 19 September ukuthi sesimενgemumo phecelezi kafishane nje sesimενgemumo msakade ukuthi ebathuthini bonke abantu labatuvakashela sifunda seMpumalanga nalabatawudlula eSwaziland baye eMozambique baphephile nebahlali bonke labangayinzawo bakhona la esifundeni sethu saseMpumalanga badobe baphephile. Sifuna ukuqinisekisa lokho la emaborder khona nakhona siyende sure ukuthi 24 hours ba operator khona wonke lemigwaqo yethu le strategic lesibukile sinemigwaqo lengu11 lesitargetile lenda ukuthi kube nema-crashes lamaningi noma tingoti letimoto letinyenti kule migwaqo lekufaka iN4 iR40 iR573 R38 N11 N12 R23 N12 N2 sorry and R 554 ne-R55 ne-N17 niyo imigwaqo lesibukene nayo umsakade ukuthi sifuna ukuqinisekisa ukuthi yonke lemigwaqo lena iphephile umsakade. Njengoba sewushilo ke yini longayikhuluma noma longayixwayisa abashayeli ngembi kokuthi betisole ngalesikhathi?
sitshela ukuthi bashayeli basebenzisi bonke bemgwaqo la ekhaya eSouth Africa naye kakhulu eMpumalanga ngoba sibukane nemsifundza saseMpumalanga ukuthi abathiphathe bahloniphe imbawu temgwaqo imithetho yonke lesemgwaqeni ngoba emaphoyisa wethu atabakhona for 24 hours konke overload ma registration yetimoto kufuna bese etimotweni akuna moto lesoyivumela ihambe inganama registration wonke umuntu imoto ibese emgwaqeni nabo bathiphathe kahle babambisane nemaphoyisa emgwaqo nemaphoyisa iSouth African Police Service yethu ngoba sobe sisebenza sonke emsakade njoba sikhuluma ngalesine sobe sibite bonke bomasipala ngoba ukhumbule ukuthi kubo masipala ngila kunalama nema law enforcers ama traffic officers akhona babite sobe sine Moonmark eWitbank lesiyoenda sign khona memorandum of understanding ukuthi sisebenzisane sonke siyiMpumalanga kusina kufika mhla ka15 January uma kwende kuse sicwaninga ukuthi sisebenze njani imbotibalo kufuna ukuthi sikhombe ukuthi nangambala sisebenzile sibavikele bahlali base South Africa emigwaqeni msakade. Asibonge kakhulu umphathiswa wasikhathi sakho ngumphathiswa nguJackie Masi asichazela kabandi ngetekuphepha esifundzeni seMpumalanga. Emalunga e-Operation Dudula eSoweto ayachubeka nekuvimba laba labachamuka kulamanye emave ukuthi babhalise iphaza tabo njengoba bathi labantu ngibo labanjonje labantu bakuleli emabhizinisi kanti sekunemibono leyahlukene ngalolutsaba asesibukeke naletinye tifundza ukuthi ingabe kuqhuba njani tona. Mayile uthi inzima yabo kuqinisekisa ukuthi umthetho wamengameli uyalandzelwa. Uphinze wathi bonke bomasipala batawusita abanikati kubhalisa nekuthi balandzele yonke imigomo yemabhizinisi. The most important thing is to ensure that there is proper coordination between ourselves and the municipalities and we don't speak past each other. Kusenjalo embombela konke kume ngemumo. Banikati betiphaza labakhona la ngulabo labavela kulamanye emave labekatse bathengisa vele emalokishini. Masipala uthi akusiwonke wonke lokulungele kuthola leliphepha lekubhalisa. Bebasithupha kuphela abantu bekutsabuka la kithi linyendi labo bekungilaba bekuhamba. Sifuna kusho ke ukuthi njengoba loluhlelo lokubhalisa licale nyalo litawuze liphele emva kwetinsuku letting 21 njengokusho kwa president utawuthi ke emva kwaloko bese senda luhlolo ukuthi lokhu losinikete kona kungiko yini. eMpumalanga Kapa Masipala weNelson Mandela Bay naye uphuma umkhankaso ocucutela abanikati betiphaza ukuthi balandzele lo mthetho lokhokhwe ngumengameli Cyril Ramaphosa. Siyaya phakezi kwivekile zabo singakhange sibachazele sokukhangela ba akukho kutya ku expiresileyo ivekile zabo up to standard clean yonke into le boss bakutya bakuthengisela thina. Linani lemagale ANC eFree State lifuna litiko letemabhizinisi letekuvakasha nekuthuthukiswa kwemnotho eFree State ukuthi linonophise luhlelo lwekulawulwa kwetiphaza njengekusho kwamengameli. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uma lelive lithatha isihlalo sekhola iG20 mhlalo lunye ngenyanga letako liyotamaqiniseka tindvo liphinze lilethe tinguquko emhlabeni kude kube deliver lisalela ngaphandle. Ramaphosa beyakhuluma engcungcutheleni yeG20 eRio de Janeiro eBrazil kanti mengameli waseBrazil Luiz Inácio Lula da Silva uvulele engcungcuthela lihanjwe lebaholi labasetulu emhlabeni njengemitamo yokulisana nendlala. Tulu kwemashumi lasiphohlongo emave lahambele lengcungcuthela. iG20 yinhlangano lenemandla emhlabeni leyasungulelwa ukuthi icatshule inkinga tetimali eAsia. Yaqala kunetindvuna tetimali kanye nabaphathi betilulu temabhange. Yabese iyakhuliswa yaba nemaholi bamave emhlaba kanti ingcungcuthela leyabanga lokusemthethweni yabanjwa eWashington DC ngenyanga yeLweti nga-2018. Live leNingizimu Afrika belikhona uma isungulwa ekubeni lilunga. Manje konke sekuthe njo kulive lelinemnotfo lomkhulu eAfrika njengoba lobamba ingcungcuthela eG20 lomnyaka lotako. South Africa fully supports the Brazilian presidency's focus on social inclusion and the fight against hunger.
lolunye ludzaba lolubalulekile ngileti nguquko letita netinhlango temhlaba ehlose ukuthola sisombululo ngetinkinga etihlasela umhlaba wonke. As the G20, we need to ensure that the achievement of sustainable development goals remains at the forefront of international financing decisions. Live leNingizimu Afrika litawonda luphawu lwayo bese liveta luhlelo lwayo lenyanga letako. Lokho kuniketa lithuba lelive ukuthi litithengise kuba sitimali nekuthi tivakashe tingavakashela kuleli njengoba kulinzeka ukuthi kufike bahola basetula bafana lanosanza kukhethwa kuse kuba ngumengameli waseMelika Donald Trump namengameli waseChina Xi Jinping. Kuletinye ke nasibiye titolo. Lisekela lendvuna yetemandi nekuhlandeka David Mahlobo liqinisekisile ukuthi leli ngeke lisabukana nenkinga yemandi. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati la SABC na ucetha ngena ukhethe kahle hlala nathi disekhona ungakhehla ke mbukeli ukuthi letindzaba tiyatfolakala etingundleni tekuchumana kanzi ungatifuna ngokuthi SABC tindzaba. Lisekela lendvuna yetemandi netekuhlandeka David Mahlobo liqinisekisile ukuthi leli ngeke lisabukana nenkinga yemandi uthi kunetinhlelo tekwakha emadamu kubalelwe tikhungo temandi lesetigugile nemaphayiphi lavutako njengembangela yalenkinga yemandi kulelive. Mahlobo bekakhuluma netitfunywa emhlanganweni we-Next Generation Water Efficient Sanitation Technologies Investment eJozi lamuhla. David Mahlobo uthi noma ke zikhona inamba zamanzi ezifundazweni ezifaka phakathi ngisho eGauteng kodwa ke angeke aze aphele nya amanzi eNingizimu Afrika. As a country we'll never run out of water by 2030. There is a lot of work we are actually doing to ensure that we build more dams, bring more bulk infrastructure projects on board, so at least we can be able to cache water when there's enough rain, because we know that climate change is a factor. Umahlobo uyakhala ke uthi maningi kakhulu amanzi alahlekayo kakhulukazi emazingeni omasipala. When it comes to water provisioning, the biggest problem we have is the capacity of municipalities. They have done well over the 30 years ago. Many people got access, but many people they run for days, for weeks, for months without water. Water Research Commission naso ke sithi ke ukwanda kwabantu kanye nokwanda kwemjondolo kuyinkinga enkulu. We've also looked at the population growth, the mushrooming of informal settlements, and the challenges generally around access to sanitation and dignified sanitation. Iphini kaNgqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko eNingizimu Afrika uDavid Mahlobo utshele ithunywa ukuthi ke iNingizimu Afrika angeke ize iphelelwe amanzi. Washo ke ukuthi nomasipala ezingxenyeni ezehlukene zezwe baneqhaza okumele balibambe ukuze benze isiqiniseko sokuthi ke amanzi ayagcineka. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngisesentini eGoli. Kanzike timakethe tetimali lirandi lehlile naliqathaniswa netimali takulamanye mave. Kuqala phakethe lamuhla asihlangane futhi ngalesine khona la SABC 1. Isimo selitolo babule emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa sibona ngathi ke nanemaFgans la umafu lapha enhlane live abonakala ngathi ngagcina sayamnotfo emvula kanti la ngagcina sayafika khona ku 60% kanti kabule emakhaya elangeni lakusasa siyabona ukuthi la umatfo emvula solabele silenjayo kakhulu cishe even lonke yakhona lapha enhlane ngakabangcina sayafika khona ku 60% kanti nasenkabeni live afike khona ku 60% babule emakhaya kanti xese sibuye khona South African Weather Service namhla kusihlwa kubonakala ngathi leyathuma kakhulu la eGauteng kanti ke kungena khona iKZN nalenye indzawo eSwatini babule emakhaya kanti ke
ke isaqayiso lesinye sonakala kunebhebhethayo kwemlilo emadlelweni lapha esifundeni sethu lesikhulu donke kanti abentshonalanga Kapa kuyaduma kakhulu letinye indzawo kanti ke nala eMpumalanga Kapa emakhaya kanti ke futhumala kwelive la eGauteng eJohannesburg itawucala khona lapha ku 16 Nyukulo 28 Carletonville ahleki lapha ku 29 kanti ePitoli icala ku 1220 inyukelo khona lapha ku 30 sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo musina uhleli ku 30 St Polokwane icala ku 16 Nyukulo ku 32 kanti imokopana ihleli khona lapha ku 34 lapha enzaweni lapha eMpumalanga esikhukhuza hleli khona ku 34 liyashisa kanti ke 14 lapha ekseni eCarolina nyukulo ku 29 lapha eEmolo kanti Straton ihleli lapha ku 32 sehlela eNansi lapha eKwaZulu Natal abavakashe lapha eThekwini libavumile ihleli khona ku 28 liyana letinye indzawo ihleli ku 31 ekseni lapha eFryhead kanti leSmith ihleli khona lapha ku 32 Pietermaritzburg nakhona uhleli khona ku 32 kanti lapha eMthatha lapha eMpumalanga Kapa Maletswa ihleli khona ku 33 eMthatha ihleli ku 31 kanti Nqubo uqala ku 69 ku 34 kanti Wilomo ihleli lapha ku 31 babukela emakhaya lapha eNtshonalanga Kapa lapha eCape Town ihleli khona ku 25 Worcester uqala ku 17 ku 31 kanti Beckford West ihleli ku 30 kanti eGeorge iqala ku 15 lihleli khona ku 23 Phumelele wenzawo babukela emakhaya sina khona lapha esifundeni sethu lesikhulu Totonke Kuruman ihleli khona lapha ku 34 Uppington ihleli ku 37 Calvinia iqala ku 16 ku 32 kanti Sutherland ihleli khona ku 28 babukela emakhaya lapha esifundeni lesilandela lapha eFree State enzaweni lapha eSasolburg ihleli khona ku 31 kanti Welcome ihleli ku 33 Bloemfontein iqala ku 16 ku 33 kanti lapha eWephanali ihleli ku 33 nakhona Fixburg ahleli khona lapha ku 30 esifundeni sethu segcina babukela emakhaya lapha eNorth West lapha eRustenburg ihleli khona lapha ku 34 kanti Vryburg iqala khona ku 19 ku 34 Taung ahleli lapha ku 35 kanti Tosca iqala ku 20 ku 36 Mahikeng aqala nyukela khona ku 33 kubuka ngathi ngiloko ngiphathina kubulalo kuhle inhlelo lanzelako ngisalane kahle